Ovdje imamo jednog Juga, 55-ica, nije baš napušten, ali je zapušten. Ne vozi se svakodnevno, tako da ovo je sa nekim GVX branicima, ovdje malo prometno pa se ne vidi i ne čuje se baš lepo. Znači, felne dolničarke. Zapušten jedan Jugić. Tako da, to je to, idemo dalje. Je 34-ka. Dugo se ne vozi. Neke felnice tu. Tako da, tu je neki M paket kao nešto pravljeno. Skroz jedan lep auto, ali šteta što je napušten. Dosta ljudi želi da ima ovakav auto, a on stoji ovdje i propada polako. Tako da to je to od E34. Idemo dalje. Ovdje je jedan Hyundai Coupe. Ne znam da li me dobro čujete jer je malo prometno ovdje. Znači, dugo on stoji ovdje. Bio čak i u lošem stanju, ali vlasnik ga izgleda farbao. Ali znam da baš dugo stoji ovdje. Tako da, šta znam, ima unutra kožu. Znači, jedan skroz ok auto. Ima tu da se dosta ulaže da se sredi, znači, evo, unutra sve. Spoiler, ovo je facelift model. Tako da, to je to od Coupea, idemo dalje. Zastava je jedan Mediteran, nije zapuštena, ali se rijetko kad vozi. U malo lošijem je stanju, ali ovako skroz jedan redak automobil bivše Jugoslavije, jer ga ni nema dosta na našim prostorima. Znači, tabla je očuvana, sedišta su malo lošija, tako da ima maglenke napred. Nije toliko loš. Idemo dalje. Znači je 34-ka, isto napuštena, dugo stoji, maltene zarasla, tu već prljavština. Znači, neko je ovo htio izgleda krade pa je vlasnik lepio. Unutra sedišta. Evo to, izduvane gume, naravno. Prljava cijela. Tako da, to je to. Idemo dalje. Evo jedna Lancia. U centru grada napuštena. Tako da, to je od nje tu. Skorije ovdje došla, napuštena. Već su krenule gume da se izduvavaju. Znači to sve unutra. Nema kožu. Ili štofi ili Alcantara, mislim da je Alcantara. Tako da, to je to od nje. Parovi već loši, prljava cijela. To je to. Idemo dalje. Ovo je jedna Fića, zastav 750. Stoji tu, čuva se, ne vozi se svakodnevno, tako da je jedan skroz lep auto. BMW 36-ica. Dugo stoji napuštena. Pod natješnicom. I to je to. Idemo dalje. Znači eto, zapuštena tu. Prašnjava sva. Niko ne održava i to je to. Idemo dalje. Tu je jedna Florida. Ovdje pretpostavljam da je Fića. Tu je jedna Florida. Bez motora izgleda. I trapa. Loše stanje. Vjerovatno da je za delove, ali napuštena baš. Stoji tu. Tako da, to je to, ovdje neka Fića. To ne znam ništa, ne diramo. Tako da to je to, evo je Florida. Idemo dalje. To je to. Zarasla cijela i nema. Idemo dalje.
Ovdje jedno džipče, Suzukija. Znači, kao ostava neka služi tu. Tako da, to je to. Što se tiče njega. Pre se vozio, tamo ima vlasnik još jedan u vlasništvu. Ovaj ovdje je kao rezerva, bez motora je. Tako da to je to, idemo dalje. Opel Calibra, napuštena. Motor koji je ne znam. Ali tu ima felnice, spojlerče i malo je namrštena. Dugo stoji, znači gume izduvane skroz. Evo ovdje je zabiđena. Tako da to je to od Calibra, idemo dalje. Imamo neku Hondu, tačno koju ne znam, pozadi ne piše ništa, sad smo gledali. Znači auto je zapušten, ima stare tablice, unutra evo ga spoiler. Znači evo da se vidi iznutra. Evo ga ovdje, čeličare, pa da probamo da prođemo. To ceo kauspuh, stare table, tako da to je baš zapušteno. Znači eto stare tablice, ovdje neki remus, nešto ludilo. Tako da, to je to. Eto Hondica. To je to. Dosta dugo stoji, vidi se. Tako da, to je to. Idemo dalje. Evo je još. To je to. Evo Saab, napušteno, ovdje stoji dugo, u rastu, u zemlju. Znači, to je to. Maska odvaljena. I to je to. Idemo dalje. Tu stoji kod nekog krša i ludilo mozga. 55-ica, puštena. Tako da, to je to. Evo, tu su ljuštio lak. To je to. Ništa specijalno, samo eto da ga snimim, pošto vidim da dugo stoji ovdje. To je to, idemo dalje. Evo sad jedna poslastica, M3 kocka, legenda 90-ih. Znači, original M3 kocka. Nije kao neke fake, ali pravi M3. Znači, to je to, felne. Sve tu ima lepo sređeno. Tako, unutra su kadice. Evo su. Ima tu i duboki volan, sve. Vrh. Prava legenda. Tako da, to je to, ovo nije napušteno, ovo sam ubacio klip da se vidi kakve legende sve ima po ulicama. To je to, evo ga. Spoiler sve. Auspuh. To je to. M3 kocka, mi idemo dalje. I to je to. Još jedan lep primjerak kockice. Ovo je obična kockica, limuzina. Ali jedan lep primjerak, iskreno čuvanje. Tako da, to je to. Idemo dalje. Ovo je jedna Corsica. Stoji dugo, ima neki lep branik. Tako da, izgleda da se baš dugo ne vozi. Pa i nije loša, onako, ne stoji baš toliko dugo. Ali vidi se da je baš zapuštena. Čifarovi, raspad. Ovdje uronilo sve. Tako da,
To je to, idemo dalje. Će kockice za danas, crvena, tako da jedna baš lepa čuvana kockica. Evo tu. Tako da baš jedna lepa i očuvana kockica. Evo tu. To je to. Idemo dalje.